Ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe, nta yindi mpamba mbomba sesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagike Yinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura Kanuko kandi turi kumwe hano muri studio turaje, ariko kandi Bwana Mugiraneza Hamada nawe turamwakira hano kugira ngo dukomoze kuri byinshi ndetse n'ubusesenguzi ku makuru ari kugenda avugwa. Hanyuma Bwana Nsanzimfura, ntabwo byabaye inkuru cyangwa se ngo iyi nkuru ibe kimomo, ariko Sadeke neza bose niyo nka ndabivuga gute, bakukumbye bashize hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, iyi nkuru si yo kwibandwaho, niyo kwibandwaho, ariko n'ubundi gutindwaho byo ntabwo ari byo. gutindwaho si byo, kuko ntabwo ikiri inkuru ishamaje niko navuga. Ariko n'ubundi Sadeke hari amakuru menshi ari kuyivugwaho, harimo no kuvugwa kuba mu gihe ishize hano mu mujyi wa Goma, Afurika y'Epfo yo ubwayo Yego, iri guhita itangira umugambi ifatanyijemo na Kinshasa wo gutera umutwe wa M23 baturutse hano Uvira. ntari kuvugwa. Yego, turaje rero dukomoze kuri byinshi. Ububirigi urabizi ko ingingo y'amasezerano ni inkuru yavuzweho cyane hirya no hino ku isi. Yego, Abakomeye bose bavuze bati ariko amuganiye Amerika ni igihugu cyo kwitega, kubera ko mu bijyanye n'ubuhuza hari ukuntu ibikora bigakunda. Ntabwo byigeze byanga rero hasinywa amasezerano tariki 27 hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko turaje turebe babanzi b'u Rwanda, babandi barutamaje barushyira hanze, baruvuga ibitari byo, babandi bagiye bararwota ku ruhando mpuzamahanga bararwandagaza. Abangaba nibo bari kugaruka nanone bagakeza u Rwanda, ariko kandi bakabihuza na Kongo basinyanye amasezerano y'amahoro. Gusa ubwo ngubwo turitsa ku Bubirigi ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Tukomoze kuri byinshi bavuze nyuma y'ayo masezerano yasinywe. Ese mu by'ukuri ibyishimo bya Maxime Prevost ku isinywa ry'ayo masezerano byaba bishingiye kuki? yego, turaje tubigarukeho. Trump nyuma y'uko amasezerano asinywe nawe yatanze umuburo, yaburiye u Rwanda na Kongo. Urabizi ko nyuma y'uko amasezerano asinywe yahise yakira mu biro bye abakuriye diplomasi nyine ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo, atanga umuburo. Turaje tugaruke kuri aya makuru, turebera hamwe ingingo zigera ku 9 zatangajwe mu by'ukuri muri aya masezerano, ndetse n'uburyo zize kugenda zigira gute zubahirizwa. Ikindi tuza kuba dukomozaho Bwana Nsanzimfura, turababwira ko mu by'ukuri ku kibuga cy'imirwano abantu benshi bari baza batese buri intambara irarangiye ko amasezerano yasinywe, ariko hari uduce tundi M23 yifatiye muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, uduce twose yakukungira afata muri Kivu y'Amajyepfo. Ese ya Uvira abantu benshi biteze ko yabatombe nayo intego mu by'ukuri igeze he, ishyirwa mu bikorwa, abarwanya M23 bageze he basatira uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma turaje tubabwire ko Abanyamurenge ubwabo ndetse n'Abafurero bagiranye ibiganiro biganisha ku mahoro, ariko hari abitwa n'Ababembe bagaragaye muri ibi biganiro. Bikavugwa ko Ababembe bafite umwe mu mitwe ikomeye cyane hera muri Kivu y'Amajyepfo, ngo ni Mai Mai Biroze Bishambuke. Akabo ngo kashobotse, ngo n'ubu bari kurasana byakaze, bari gukozanyaho. Turaje turebera hamwe iby'imirwano hagati y'aba Mai Mai Biroze Bishambuke. Yego, turaje tubigarukeho. Yitwa Colonel Kayina, uyu nawe Colonel Kayina yabaye mu mutwe wa M23, gusa ntiyaza kugarukana nawo, ndetse yabaye n'umuyobozi muri uyu mutwe. Noneho yaje gushinga umutwe we mushya, nawe ugamije ngo guharanira impinduramatwara no kurwanya Tshisekedi. Yego, urumva ngo ni Force Nationale pour la Libération du Congo. Urumva uyu Kayina biravugwa ko yabafungiwe muri Uganda. Ese byagenze bite? Yego, ubwo muri Uganda nituvuga ku ifungwa ry'uyu Colonel Kayina, turababwira umunyarwanda ufunzwe akekwaho kwiba imbunda. Turaje tubigarukeho. Muri Uganda kandi ntabwo tuza kuvayo tudakomeje kuri gutangazwa na Perezida Museveni ku bijyanye no guha ibyangombwa abanyarwanda. Nimwe mu nkuru nazo ziri ku bice bigacika. Hanyuma rero turambuka hakurya y'inyanja ngari. Hakurya y'inyanja ngari tubabwire mu by'ukuri ibiri kugenda bitangazwa ku ntambara ya Israel ndetse na Iran. Magingo aya ngaya nyuma y'uko Iran yemeye ko noneho Amerika
ngo yarashe ububiko bw'intwaro zabo za nucleaire. yego Iran ishobora kuba igiye kwihimura bikomeye cyane, Mhm. ndetse hari n'amakuru avuga ko zimwe mu ntwaro ziremereye cyane Mhm. arizo zigiye kwifashishwa mu kurasa mu birindiro bya Amerika yego biherereye rero muri Katari. Mhm. Ibi byose turaje tubyinjiramo, ariko Iran ikiri kuzira yego ngo ni ukuba itunze intwaro za nucleaire mu buryo budasobanutse. yego Amerika rero ibyo ntabwo ishaka. Mhm. Ihisemo rero kugaba ibitero bikomeye cyane. yego hanyuma ariko inkuru iri kuvugwa cyane aka kanya nuko Uburusiya ndetse na Irani byasubukuye ingendo z'indege nyine, ubwo ni ingendo zo mu kirere nyuma yo guhagarika imirwano. birasa nkaho hari agahenge, bisa nkaho hari agahenge kuva ku ya 24 nk'uko Perezida Donald Trump yari yabyemeje. Ariko Iran yo ivuga ko nubwo aya masezerano yasinywe yo guhagarika ubushyamirane, Iran ishaka kwihimura. Umutara amubwiye ko no mu rugezi ngo hari amakuru uza kubabwira, ari kuyadukusanyiriza, ubwo turaje tubigarukeho. 5 rero tubahaye ikaze, tunabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro. Ubundi ibindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Twinjire ariko n'ubusesenguzi tujye kuba tubukoresha ahangaha. Ntabwo ingingo zagiye ziganirwaho ku kijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kugenda zivugwaho rumwe, bijyanye n'uko benshi baravuga batese. Ubwo rero reka turebera hamwe ubundi nihe ruzingiye. Nihe ruzingiye ko amasezerano yasinywe? Nihe ruzingiye ko buri ruhande rwabaye nk'uruva ku izima rukemera bimwe mu byo rwasabwaga rubwinangiye igihe kitari gito? Hari abantu bari kuvuga ko Kongo yasinye ibintu ibyidakunda, kuko nko mu byasinywe harimo ko Kongo igomba, ubwo ntabwo ari ukuba ibihugu byombi byabana mu mahoro, cyangwa se ntabwo ari ukuvuga ngo amasezerano y'amahoro, ahubwo ni nko kuvuga ngo buri ruhande kimwe mu bibazo rufite ku rundi, ndabivuga gute? Yego bikemurwe. Niba hari impungenge u Rwanda rufite kuri Kongo zikemuke, ziveho, zikurweho. Niba Kongo ivuga iti u Rwanda ruradutera, rwohereza ingabo ku butaka bwacu, u Rwanda ruzigire gute? Ruzihakure, nubwo rutabyemera. Ariko kuko rwireguza icyitwa ubwirinzi bwashyizwe ku mipaka, kandi koko sinumva neza ko igihugu muturanye cyangwa gicumbikiye abagamije kuguhunganyiriza umutekano kibaha buri kimwe ngo ujenjeke, ndumva bitaba ari ibintu byiza. So rero u Rwanda rurasabwa kugira gute? Gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ese buri ruhande rwasinye ibyo rwatekereje cyangwa se rwabanje kurebaho niba koko urumva niba koko ari ibintu nkenerwa? Kuko mu bindi byasinywe nyine harimo ko Kongo igomba kwita ku biganiro biri gukorwa hagati ya Kongo na AFC M23 biri kuba bigizwemo uruhare n'umuhuza ariwe Katari, kandi ko ngo impande zombi, ubwo n'u Rwanda na Kongo, zigomba gushyigikira ko bigera ku musozo bigatanga n'umusaruro witezwe. Ubwo rero inshuro nyinshi abaturage ba Kongo bagiye bavuga batese ibiganiro biraba ntibirangira, niba intambara iba nikomeze, kuko ndavuga bari ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, kuko bagiye bizera ko igisirikare cyabo wenda cyarwanya uwo mutwe, bakavuga ko ngo waturutse mu Rwanda ngo bazawusubizayo, bakumva ko ariho insinzi zava, kuko ntabwo bigeze bashyigikira Kongo ko yajya mu biganiro. Abo ku ruhande rw'abashyigikiye M23 nabo bakavuga bati ibiganiro nibiba hasinywe, mu by'ukuri Kinshasa ntiyubahiriza ibikubiye mu masezerano. Ariko nibyanga nibarwane, kubera ko turabona ko dufite icyizere umutwe wacu, urumva, kuko ufite imbaraga, ufite ubushobozi. Ubwo rero gutinda kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano byagiye bituma nanone hari ibindi bintu bigenda bivuka. Nabivuga gute? Hagenda hazamo kesi ngo Joseph Kabila yaje Goma, abanyapolitiki batandukanye bavuye muri hivangamo ibindi bintu. Yego, hagenda yivangamo ibindi bintu byinshi. So rero ubwo inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Tshisekedi bwavuze ko nta na rimwe ngo buzigera bugirana ibiganiro n'umutwe wa M23, gusa kera kabaye nyine ibiganiro birarimbanyije muri Katari. Yasabwe kandi kugira uruhare mu gucyura mu mutuzo kandi ku bushake no mu buryo buhesha icyubahiro impunzi zigasubira mu bihugu
by'inkomoko ni ingingo imaze igihe kinini itemerwa na leta ya Kinshasa, cyane ko ivuga ko abaturage bayo bahungiye mu Rwanda atari abanyekongo ba nyabo. Ubwo mu Rwanda rero habarirwa impunzi zirenga ibihumbi 80 z'abanyekongo mu bihe bitandukanye, hagiye hasinywa amasezerano yo kuzicyura hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse na HCR, ariko leta ya Kinshasa ntiyubahirize ayo masezerano. Bwa mbere rero yasinywe muri 2010 aho yashyiriweho umukono i Goma n'i Kigali, yarakubiyemo ko impunzi zigomba gucyurwa ku bushake bw'ibihugu byombi mu gushyiraho ibituma zitaha ku bushake no kuzakira nta mbogamizi. Ubwo rero harimo kandi ko ngo ntawe ugomba gucyurwa ku ngufu ajyanwa nk'umutekano n'ubuzima bwe bishobora kujya mu kaga. Kuba Kongo rero ngo yasinye iyi ngingo isanzwe mu by'ukuri ivugwa, ariko Kongo ntiyikozwe, ngo bifite byinshi bivuze cyane kuko bizanamo n'umutwe wa M23 umaze imyaka myinshi n'uri Rwanda uharanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, by'umwihariko bameneshejwe imyaka myinshi bitwa ko ari abanyarwanda. Ubwo rero Donald Trump ubwo yakiraga abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi yatanze umuburo anasaba ko amasezerano ya Washington urumva yashyirwa mu bikorwa. Bidakozwe gutyo ingaruka zabyo avuga ko ari nyinshi. Ati byaba byiza mukoze ibiri mu masezerano, kuko kutabikora hari ibintu bibi biba. Ati ndakeka ko mu myaka 30 ishize mwembi mwaravuze muti twabonye byinshi, ati ibi birahagije. Bwana Hamad, mu by'ukuri igihembo cyitiriwe Nobel kabisa gihabwe Donald Trump ku bijyanye n'ubuhuza ari gukora hagati y'u Rwanda na Kongo. Mbere na mbere kamanze mbasuhuze. Yego, ndabanza nsuhuze mwebwe turi kumwe muri studio, nsuhuze n'abaduteze amatwi. Ni byinshi Donald Trump mu gihe amaze ayoboye iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, umugabo umaze kugaragaza ubushobozi mu bya diplomasi biri hejuru. Yego, icya mbere nahoze mbona ari kuganira na Kayikwamba Wagner, ndetse yanaganira na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yego, mu by'ukuri avuga uburyo intambara mu karere, by'umwihariko ikibazo cya Kongo n'u Rwanda kimaze imyaka igera kuri 30 kitarabonerwa igisubizo. Ariko uyu munsi akaba abashije gucaringa meeting nkiriya cyangwa se amasezerano nkariya, mu by'ukuri atanga igisubizo kuri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Uragize uti ese ubona yuko Nobel Perezida Donald Trump ayikwiye? Njye ku giti cyanjye ubundi Donald Trump ni umwe mu bayobozi mu by'ukuri ibihugu bikomeye biramutse bifite abayobozi bafite karite za Donald Trump, mu by'ukuri nuko ngo iyo yinjiye mu kibazo ntajya agica hejuru, amahoro y'isi yagerwaho. Trump uzamusanga muri competition zijyanye n'iby'ubukungu, Trump umusange muri competition mu by'ukuri zo guhiganwa bya gisirikare, mu bya gisirikare, ariko ntabwo Trump ari mwiza mu bintu byo gushyigikira intambara. Sinzi wenda niba warabibonye, ubona adashyigikira intambara, ntabwo intambara zishyigikira. Donald Trump ni umuntu mu by'ukuri, nyamara Iran na Israel bakozanye hakaba byinshi hariya n'ubundi nta yandi mahitamo. Ujye umenya yuko Israel rega ni umwana wo muri batisimu wa Amerika. Kandi nawe uramutse uri Donald Trump, umuntu akagufata nka pare wawe, yego, unabona yuko nawe asumbirijwe, ameze nk'aho ari hagati na hagati, aragukeneye nta bundi buryo. Noneho nk'icyo kintu warukomoje, wibuke neza yuko muri bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bikora ubushakashatsi, by'umwihariko kuri biriya bitero wenda Trump yifashishije iriya ndege biriya bisasu bya bunker booster, arasa biriya bigo bya nucleaire byo muri Iran, mu bice bya za Natanz, Hodeida. Hodeida ni muri Qatar. Ahangaha bakubwira yuko biriya bitero mu by'ukuri byari nk'agakingirizo, mu by'ukuri bitigeze bigera ku ntego, kandi si uko Amerika idafite ubushobozi bwo kuba biriya bitero byakaba bigera ku ntego. Niyo yagennye ingaruka byagira zaba nto cyangwa nini, niyo yabigennye. Of course, arareba akavuga uti mu by'ukuri nimbabaza Iran nkayibabaza neza, bakoresha umujinya, kuko buriya ntabwo Amerika ibuze ubushobozi bwo gusenya ziriya nuclear program za Iran zose. Ariko mu by'ukuri
agomba kwereka Israel yuko atabatereranye akabikora bya nyirarureshwa ariko nanone ntaniteranye na Iran kuko arabizi neza cyo Iran yakora mu gihe yaba ibabajwe kuko mu by'ukuri byanyabyo. Ibyo rero wenda mbigarura mbihuza n'aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba ni ukuri ku giti cyanjye Donald Trump no gushimirwa ndetse n'ibinakomeza gutya urabona yuko mu by'ukuri umutekano muri aka karere twaba nkaho tugiye kuwizera tugiye kuwugirira icyizere. Hanyuma nyemerera utubwire yego bwana Nsanzimfura sinzi niba wakwigora ukatunyuriza mu by'ukuri amaso muri article yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza ivuga ku kuntu bamwe mu banyacyubahiro hano hirya no hino ku isi bagiye bavuga bariactinga kuri aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo, habayeho kuyakeza mu buryo butandukanye. Turarebera hamwe ibyatangajwe na Zelensky, abenshi bavuze ko yabifashe nkaho ari uburyo bwiza bwo gutanga urugero rw'ubushobozi bwa Amerika, avuga ati nanjye rwose byakabaye bingirirwaho kubera ko mu by'ukuri yagaragaje ko Amerika ikize umuhate mu kumvikanisha Uburusiya na Ukraine nk'uko yabikoze hagati y'u Rwanda na Congo byagira umusaruro. Gusa noneho unatubwire yego banza tubwire Ububiligi bwavuze iki? Nabuze mbona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot abikomoza, ariko nibajije se yishimiye ko u Rwanda na Congo bibana neza. Magingo anga ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bikomeje gushimira u Rwanda na Congo nyuma y'amasezerano basinye. Ureba ko ibihugu byose byahagurutse kubera iyi ntambara imaze imyaka myinshi ibera mu burasirazuba bwa Congo, ndetse Congo ni kimwe mu bihugu gifite umutungo kamere ukenerwa n'ibihugu byinshi ku isi. Rero kuba hagaruka amahoro biri mu byashimisha ibihugu byose n'ubundi. Rero Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba urabyibuka ko basinye amasezerano. Bayasinye kabisa. Ububiligi rero biciye muri Minisitiri wabo w'intebe akanaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevot yatangaje ko kabisa bakiranye na yombi aya masezerano uko yasinywe cyangwa bayishimiye. Ati nishimiye iri sinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo. Ati uyu munsi i Washington DC nyeje ibihugu byombi by'abaturanyi ku muhate bagize mu guhitamo inzira y'amahoro. Ububiligi kandi bwavuze ko bushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwo gushobora kuyobora ibi biganiro byaganishije ku isinywa ry'ariya masezerano nyine zibifashwamo na Qatar yari assistant. Qatar n'undi niyo bitangije urabyibuka, ahubwo Amerika izikomerezaho bijyanye n'uko ari yisobanukiwe neza iki kibazo. Rero iki gihugu cy'u Rwanda urabyibuka ko gusa umve ko Qatar yasigaranye nyine inshingano zo guhuza noneho Congo n'umutwe bahanganye. Amerika yakoze icyo guhuza ibihugu bishyamiranye siko bimeze bwana Hamad. Kugeza ubu ngubu u Rwanda rumaze igihe rwaracanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Ari naho nshaka ko twitsa ikibazo bifite niho nza kugikomora, ndetse kikavuga ko umushinga w'ibiganiro wa biriya bihugu byombi byayobowe wubakiye ku biganiro byabereye i Rwanda byatangijwe n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Kwa Prevot rero ishyirwa mu bikorwa urabyibuka ko bimaze igihe bigaragara ko Ububiligi nabwo bushaka kugaragaza ko bushaka gukemura iki kibazo. Ntabwo bwagaragaje ko bushaka kugikemura, ahubwo bwagaragaje ko bushaka kukenyegeza bubyita kugikemura. Kubera ko niyo hari umusirikare wapfiriyeyo uwo mu Bubiligi wayoboraga amadrone niwe warashyize za barikari Jean-Louis Flanders. Ububiligi bwari bufite gahunda yo gufasha Congo kurwana na M23 ariko buciye hejuru. Oya nta nubwo Congo ntabwo Ububiligi ari bwo gukemura iki kibazo cya Congo. Icyo ndi kuvuga rero byita kuri umagi. Gusa bo niko umagi gihwa bashatse kuruma bahoha. Yes of course. Yego noneho bashaka kugaragaza nicyo nakwita uburyarya. Uwitwa Maxime Prevot agira uruzinduko mu karere ariko burya nta rugo rwari rwibanze kubanza kuri Kinshasa kuko niho yahereye. Ntabwo ari we kubanza burya no guca kure hariya hafi. Yashaka kuganira na Museveni ku cyatuma Ububiligi bibaho ko ntibyitwa urwango nyine rweruye wenda baryarjyane n'u Rwanda ariko bagira ibyo bagira gute bakomeza ubundi Ababiligi barasigarana Burundi. Nicyo navuze kuko n'amafaranga yagenerwaga u Rwanda yandi bakwansorinze bako bati ntabwo ubwo aho bose barakansoniza ahubwo ayo basanzwe bagomba guha u Rwanda rukimara kuvuga ruti mutware duciye umubano bahise bayihera Burundi. Barasigarana Burundi kuko ubundi buriya
ibihugu bisa naho byakubiswe akanyafu muri aya masezerano. Yego. Hari igihugu cy'Ubushinwa mbere na mbere. Buri Bushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo mbona pushing factor ya Donald Trump. Yego. Pushing factor ya mbere ni uguhangana n'igihugu cy'Ubushinwa. Murabizi neza yuko igihugu cy'Ubushinwa n'amasezerano y'amabuye y'agaciro n'igihugu cya Congo, ibi ngibi rwose nta ubishidikanyaho, cyane ko bafitanye amasezerano menshi agiye atandukanye mu by'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahangaha rero niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugeramo, byanga byakunda navuga yuko bitendetse kunda Abashinwa. The second one, igihugu cy'Ububirigi nka master colony wa Congo ndetse n'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, ariko u Rwanda rwo rwarabananiye, rwanze gukomeza kuba ingaruzwa muheto. Ahangaha Ububirigi murabizi neza yuko Congo navuga yuko ari nk'umutima, ni umutima w'Ububirigi. Burya iyo mu Bubirigi mu by'ukuri krize zabaye, krize yaba iz'ubushobozi, iyo bazi neza ko bafite Congo baravuga bati iki ngiki ntabwo kikiri ikibazo gihangayikishije. Ariko uyu munsi aya masezerano mu by'ukuri arimo arasinywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda, yamaze kugenda anasinywa nako igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo, mu by'ukuri aratambamira umubano w'Ububirigi, especially igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cy'u Burundi na kerega bura nacyo kirimo. Yego, n'u Burundi burimo. Hanyuma icyo nshaka turasa ku ntego ni ikindi kibazo mfite. Amasezerano arasinywa hagati y'u Rwanda na Congo. I Rwanda byari byaranze. Kuki ariko credit iri guhabwa Washington? Nta ruhare rwa Rwanda mubonamo. Ujya Perezida Donald Trump ariko sinzi niba wabyitegereje, yabanje kuvuga uti byambabaje kuba Perezida Joe Lorenzo nubwo bwose yahawe inshingano zo kuyobora. Buriya hakaba hari nka Tete Antonio. Yes, of course. Yavuze ati nubwo bwose uyu muvandimwe, uyu muyobozi Joe Lorenzo afite izindi nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko yagombaga kuboneka cyangwa agahagararira iyo credit. Mu bigaragara ushobora gusanga Rwanda yarigeze kujya nko kuri 40%. Uyigabanyiriza ku giti cyanjye ariko kuko they played a big role. Barakoze cyane pe, Rwanda yarakoze. Yego. Uyu munsi hari n'abazi neza yuko buriya sinzi Perezida Joe Lorenzo ni umugabo mu by'ukuri uri honesty. Njyewe ku giti cyanjye ari honest, ariko yagiye ashinjwa nawe kubogama no kutumva impande zombi ari kimwe. Kainamu, ndakubwiza ukuri, njyewe ikiriya kibazo cya Congo iyo kidahabwa uriya mugabo, kuko umugabo nabonye nubwo wenda bimushinze, ngiye nta marangamutima mbona yagiye ashyiramo, yaragerageje akuguze kugira ngo wowe organize ibintu amezi 2-3 ariwe uri bucaringe ayo masezerano, bikaba binizewe neza, media zarabitangaje yuko ayo masezerano agomba gukorwa. Yego. Two parties bari bukore ayo masezerano, bari bugire agreement bose. Umwe ukajya kumva ngo wibuke neza ko hari igihe hari amasezerano yari yateguye. Perezida Tshisekedi yarageze i Rwanda, ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame we ntiyagezeyo. Yaravuze ati nta kuntu njye najya gusinya ibintu mbona n'ubundi byaba bidafite aho bitukura naho bitugeze. Tshisekedi ariko yari yageze cyasubjamo ubwo bahamagarwaga na Macron i Paris. Sinzi inama yari kubahuza. Mu by'ukuri rero noneho ukibaza umuyobozi nk'uwo nguwo wafashe umwanya agategura ibiganiro nk'ibyo, noneho hakaba provocation yuko wenda party zitari bwumvikane mu kuba zaza gusinya amasezerano, ariko ugakomeza gusa naho wowe iyo burden uyifite, ugomba kumva yuko ugomba kuhaba ukawikorera, kandi ufite n'uburenganzira bwo kuyikuramo kuwutura. Ukavuga uti okay, njye wenda naniwe niba koko Afurika yunze ubumwe yaranyizeye ngo mbe nk'umuhuza muri ibi biganiro. Sinzi ntabwo nigeze mbona official statement ya Angola ngo yerekane proudness y'intambwe imaze guterwa batangije. Barumva ngo bagaragaze ko bafite pride ku bw'ibi bigezweho, kandi aribo bagize gute babitangije. Sinzi niba byaba ari uburakari bwa Lorenzo kuko yigeze gutangaza ko ubundi ibibazo byakabaye bikemurwa n'Abanyafurika bikaba byambutse imipaka, byambutse imigabane. Urabibona ute? Reaction ya Lorenzo ntiyari ikenewe? N'ubundi ntarirarenga kuko turabizi neza ko amasezerano asinywe uyu munsi. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Tete Antonio afite ubushobozi bwo kuba yaza gusohora official statement igaragaza mu by'ukuri ibyishimo bagize. Ariko muri rusange wenda usibye na Angola, wenda tutanibanze kuri Angola, ubundi iyi ni Afurika yose, kuko buriya nahoze mbona
bavuga ni umwe mu basesenguzi avuga ati dukurikije amateka y'iyi ntambara yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ubwo ni intambara n'ubundi zo mu burasirazuba bwa Kongo zimaze imyaka 30 yamaze kugaragaza yuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nanone iyi ntambara ariyo yatwaye abantu benshi hafi miliyoni 6 muri iyo myaka yose imyaka 30 hari ibihugu bidafite abaturage of course miliyoni 30 kubera izo ntambara urumva rero mu by'ukuri gucaringa amasezerano nk'ayo ngayo aza gutanga igisubizo kuri urwo rwego mu by'ukuri nawe wabyumva nibyo hanyuma Zelensky nawe ati nuko ati rwose urumva we yemeje agira ati rwose ni ingenzi guhagarika intambara hakagarurwa icyizere kubw'ubuzima butekanye muri buri gice icyo ari cyo cyose cy'isi. Ikindi ni ingirakamaro kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga umusanzu ngo ibyo bibeho. Zelensky kandi yavuze ko yizeye ko ubuhuza bwa Washington bushobora kuzashyira iherezo ku ntambara igihugu cye kimazemo imyaka 4 kirwanamo n'Uburusiya. Umugabo yabuzacira nayamira mu by'ukuri niba ubyumva Zelensky we yaratsinzwe mu bijyanye n'intambara. No kuvuga ngo nawe ubwe ariko Zelensky wari ugasanga nawe ubwe magingo ya Zelensky ntabwo yareka gushyigikira Donald Trump. Zelensky yatangira iki kibazo cya Kongo ari diplomatic agreement bitasabye intambara igihugu cyo bakigize umusaka barakirashe hari amahitamo yuko ashobora kwemera ibiganiro n'Uburusiya n'ibyo byose bitaragerwaho yari yabyemeye ariko biza kuba nyuma yuko Donald Trump amubuza. Aho ushaka kuza gusanga mu by'ukuri ibyishimo bya Lawrence bizagaragarira tugaruka ku byishimo bya Lawrence cyangwa se niba batari actinze wenda ntandi rarenga ashaka kuza kugira icyo avuga ariko uze kureba biri kwishimirwa na Rwanda ntacyo mbona ntacyo mbona Lawrence ari buze kuvuga kuko ibyara muri akaje cyane icyo yashakaga n'abahuza bashyizweho na nama ya Sena Sadek yabaye muri Werurwe babana ko ari batanu umwe Obasanjo aherutse Kigali ndetse n'Kinshasa ndetse nyuma y'izo ngendo ebyiri mu bihugu bishyamiranye afite urugendo hariya muri Togo ariko buriya kwa Inyasimbe wasimbuye Lorenzo biragaragara ko Lorenzo afite aho ashaka kuzavugira kuko ntabwo ari proud ko aya masezerano ndasinyiwe rega buriya icyo mbona nuko Lorenzo ubundi magingo y'ako aya masezerano yasinywe nta kibazo afite ndetse yanabyishimiye kuko niwe watangije uyu mushinga ahubwo ikiriho nuko ata blessing ntabwo ari kuba blessed yego oya Trump angana uze mbona babigarutseho muri White House bose bati ni intambwe y'ingenzi cyane yatangijwe na Rwanda ntabwo bibagiwe source ubundi naguciye babivuzeho naguciye mu ijambo ubundi apart from na President Joe Lorenzo umunyafrika wese nibyo we are celebrating kubera ko amahoro wenda agiye kuboneka ariko however side kurundi ruhande ariko uze kumbwira amahoro araboneka ati ibice byafashwe nabyo turaza kubigarukaho ariko however side kumupan africanist umuntu ufite pan africanism spirit ntago ari ibyo nanone kujyaho ngo tubishimire cyane kuko uyu munsi Afrika ifite abahanga Afrika ifite aba diplomate bari kuri Karibure bari kuri Karibu nko aba Basanja abo ngabo bara n'abasaza b'inararibonye hari ba Uhuru Kenyatta aba n'abagabo mu by'ukuri bafite icyo bakoze Afrika izi bashobora no kuba ibiganiro nk'ibi mu by'ukuri bahagarara bakabyigerera bakaba babikemura ariko uyu munsi tukisanga tujya kumva ikibazo by'abanyafrika ubundi hari umuhanga wavuze ati igihe Afrika izumva yuko yamaze kwigobotora cyangwa se yamaze kuvuga yuko igigenga neza ni igihe African problems will be solved within Africa and by Africa. Ibibazo by'abanyafrika bizakemurirwa muri Afrika kandi bikemuwe n'abanyafrika muri rusange. Rero iyo ni indwara uyu munsi Afrika igifite. Yego. Nicyo ndi kuvuga rero. Urabona ko na Macron ikibazo noneho cyaragiye buriya cyari cyana ahubwo twe twabiciraga inke hari no kubicira iki kandi yari kubica inke byaza urukonda yego ibibazo byari byarabaye birebire sinzi niba uri kubibona niba umuntu nka Zelensky yataka akavuga ati
akagira icyo abivugaho. Just reaction ya Zelensky yego nta nubwo byumvikana kuba umuntu nka Macron abona biri mu mahira nakavuga ati reka nkireho birasa nkaho bigiye kubonerwa umuti kubera ko buri wese arashaka kurema amateka ngo avugwe kuri iki kibazo ko ari cyo yagize gute yagikozeho. Macron nk'ubu ngubu yabonaga bishoboka ubwo Trump yavugiraga hariya Irahe mu Buholandi ko afite icyizere cy'uko amasezerano agiye gusinywa ejo tariki 25. Macron rero atangaza ko afite gahunda yo guhuriza hamwe Kagame na Tshisekedi, kandi wibuke ko n'ubundi bazahura nyuma y'uko aya masezerano asinywe. Birateganyijwe muri uko kwa karindwi tariki zingahe bwana Sanzifura? 25. muri icyo kintu nkeka ko nk'ubu Macron ushobora kujya kubona ukabona bahuje imbere y'iyo tariki, ariko naguciye buri wese arashaka credit kuri yego kuri aya masezerano sinzi no kuribona kandi namara ntaguciye mu ijambo nibyo ni ukuvuga ngo umuriro ushobora kuzazima muri Afurika ariko ukaka mu Burayi. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Donald Trump niho bizarangira rero usanze buri hagize nk'igihugu gihura n'ikibazo nk'iki Kongo yahuraga nacyo n'u Rwanda ntaguciye mu ijambo usange kuko bari bisanze nyine bahiye muri ibi bya Kongo n'u Rwanda usange nabo ibibazo bizatera abanyaburayi cyangwa se ikibazo kizaba ku bihugu by'abanyaburayi bibiri Amerika usange kugikemura Amerika bagiye kugishondanira Amerika kwisanga muri iki kibazo cya Kongo nimwe bafitiye abanyafrika ni inyungu sinzi Trump uriya yewe Trump ntacyo mbese yarafite ubushobozi bwo kuza ayo mabuye agacukurwa kandi n'amahoro adahari. Trump ariko byibuze hari icyo atanze n'ingurane kandi Kongo n'ubundi akanyungu ibona ku mabuye y'agaciro yako ni gake n'ubundi ariko yayo ni gake babyita baravuga bati ako kanyungu tujye tukabona gake ariko byibuze dufite umubano ushingiye Trump afite abashoramari kandi ibihugu nka biriya rega nta mpuhwe bigira biba bishaka guhora biri ku isonga. Of course noneho nari nkomoje kuri iyo ngingo nibyo umuriro ushobora kuzima muri aka karere kuko Amerika ifite ubushobozi uko umuntu akira niko atakaza uwo muntu. Amerika ukagira ngo ari kugufasha bisanzwe by'ubugira neza kumbe hari yamara yagusomye mu bwonko ari binashaka kugira nk'ubu reka nkwereka ari urugabaniro runo rwa Rusizi n'urugomero rwa Rusizi ya 3 Amerika izashyiramo umutahe ariko ndakubwiza ukuri izi ikizabikuramo kandi ni kwa kuri imihohaho nyine reka amahoro aboneke ntacyo atwaye na yaratara ariko se ubundi kandi ngo hari amahoro umuhoro urogosha niko bavuga. Yes gukira Magiganda Trump afite abashoramari agiye kuzana muri ibi birombe by'amabuye y'agaciro hano muri Kongo ntabwo yabazana hatari amahoro ntabwo ari uko abafite ni n'abakozi be sinzi ni kujya icyo kintu kumva ni n'abakozi be rero icyo ndi kuvuga ahangaha ubwo ndashaka ko turebera hamwe n'ibyatangajwe na Clever Gatete na ambasaderi w'u Rwanda muri Loni wakomoje ubwo nagira ngo mubaze bwana Hamada ese FDLR urayibona ku musozo FDLR cyangwa urabona ubwirinzi bw'u Rwanda bukorwaho kuko gukora ingabo z'u Rwanda muri Burasirazuba bwa Kongo byo sinzi ndi bukubwire ngo yego kubera ko n'ubundi ruvuga ko rutagize gute rudafite ingabo kandi koko nanjye ubimbaje ntese nazi kwereka bifite possibility yuko FDLR yo gusenyuka aho bishoboka. Irasenyerwa muri Kongo ko hari abandi banyanyagiye mu Burundi bajya mu bihumbi aho ngaho niho ruzingire. Icyo nicyo kibazo rero bishobora umuriro ushobora kuzima muri Kongo ukataka kibiri. Reka nkubwire ayo masezerano intambara urabona hatarimo possibility ayo masezerano ashyizweho umukono nibyo kandi byemejwe likely byamaze kwemezwa ariko igisigaye no kuyashyira mu bikorwa kuko kwemera ikizagonga Kinshasa ni FDLR yonyine kandi nicyo yasinye kandi u Rwanda narwo urebye nicyo yasinye u Rwanda narwo ruvuga niyo ntandaro y'ibibazo by'umutekano u Rwanda narwo ruvuga ko rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR igihari iba yego FDLR yagiye nyambukiranya imipaka maze kuva gukwira akarere ubu wavuze ngo pretendinga bakajya mu bihugu bya Uganda bakareba FDLR ubu habura pretendinga bakajya muri za Kenya bakareba hari hasigaye cyo kora nuko nabonye hariho komite y'akarere ka Afurika Burasirazuba n'undi yatowe igomba gukurikirana ibijyanye n'aya masezerano bivuze ngo FDLR rero buri uko byagenda kose muri Kongo kuko izi saha n'ibice 23 irimo nta FDLR zihari. FDLR ahantu ziherereye muri za Masisi ziri mu bice 23 itarokipa cyane ahandi bari ni mu kibira yego mu ishyamba rya Kibira kandi Kibira uyu munsi
ni ishyamba ry'u Burundi. Yego. Ni abarundi. Aha rero nanone niba ari ya territorial integrity igomba gusa naho ikurikizwa cyangwa se kwa kubahana kw'imipaka, kubaha imipaka y'ibindi bihugu, ahangaha mu gihe FDLR yakora ikosa igahungira mu kibira, noneho hakabaho kuba haba hagiye gukurikizwa amasezerano yo gusenya uyu mutwe, bakisanga FDLR iri muri Congo tayari, noneho bwa Burundi niho mugiye guhita mubonera Uburundi gahunda yabo. Ku ngamba z'ubwirinzi rero, ndabizi neza ko hari ikindi kibazo cy'Uburundi n'u Rwanda kirakomeye, kandi tuzaba no kuri FDLR ubundi ni naho ruzingi. Yego, kizakomoka kuri FDLR. Hanyuma ariko ntabwo twabyizimbamo ngo tubivemo, gusa tuzajya tubigarukaho mu makuru yacu agiye atambuka cyangwa se agiye ari imbere cyangwa se mu biganiro byacu. Ariko rero reka turebere hamwe noneho muri Loni, buriya naho tariki 27 bari bateranye. Ingamba z'ubwirinzi ni kimwe mu bintu abantu benshi bari kwibaza bati se u Rwanda se rugakuraho ubwirinzi, kuko niyo ngingo rwireguze iyo rushinjwe kuba rufite ingabo muri Congo. Kandi amasezerano ndaje yagize gute? Amaze gusinya. Yasinywe. Apart ikibazo cya FDLR kurandurwa, kuba yarandurwa, Congo ikaba yabyemera bigasinywa, ubwo Rwanda narwo Kayinamura ntaguciye mu ijambo. Ibyo rusabwa na Congo byaba byagize gute? Byemejwe. Ariko se igihugu cy'u Rwanda kizakora ubwirinzi gute? Kayinamura igihugu gikora ubwirinzi mu mipaka yayo. Ubundi Kayinamura icyo ugomba kwita unamenye. Wari uzi neza 100% yuko aya masezerano atakurikizwa mu gihe M23 ikiyoboye Nord Kivu na Sud Kivu. Ikindi kibazo rero cy'amatsiko barajya dukomose kuri article bwarasanze fura radufasha amasedero y'u Rwanda mu muryango w'umujyi yitwa Martin Ngoga. Martin Ngoga yatangaje ko rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono kuri aya masezerano babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Yanashimiye kandi Amerika na Qatar ku ruhare rwabo rukomeye cyane mu gutuma impande zombi zongera kuganira no kugera ku bwumvikane. Avuga ko ari intambwe y'amahoro ije mu gihe gikomeye kandi iri gushyiraho uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane y'igihe kirekire mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni mu ijambo ry'Ambasaderi Ngonga yavuze ko aya masezerano ngarimo ingingo zikomeye cyane, ati ni itsinda rihoraho rero rihuriweho n'impande zombi, rishinzwe gukurikirana umutekano, rikazaba rifite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR ushinjwa kuba ugizwe n'abahoze muri ex-FAR Interahamwe, ndetse n'ibikorwa byo kuvana ingamba z'ubwirinzi z'umutekano w'u Rwanda rwafashe. FDLR ati ni ikibazo, ati si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ati ni ikibazo cyemejwe n'inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuva muri 2003 binyuze mu byemezo bitandukanye byayo bisaga 20, ariko kugeza ubu ngubu ibyo byemezo ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa. Ambasaderi Ngoga yakomeje avuga ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zishingiye ku burenganzira bwo kwirwanaho no kurinda imbibi z'igihugu. Yagarutse cyane kandi kudakora neza kwa MONUSCO, burya nayo yayinenze cyane, avuga ko ngo MONUSCO yakunze kunenga abandi aho gushyiraho ibikorwa shingiro byabo by'amahoro n'umutekano. Avuga ko rero MONUSCO ngo yanze guha agaciro ikibazo cya FDLR, ariko igatangaza cyane ibikorwa ngo by'u Rwanda. Rero ngibi byagiye bigaragaza ko MONUSCO ifite uruhande ihagazeho cyangwa nyine yijanditse muri ibi bibazo bya Kongo. Magingo yanga rero u Rwanda rwanashimiye bikomeye cyane inama iherutse guhuza intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Kongo Bintou Keita, aho yaganiriye n'abayobozi ba M23. Urabyibuka? U Rwanda rero ruvuga ko ari intambwe nziza kandi izatanga icyizere cy'ubwumvikane bushya. Ambasaderi Ngoga yanakomeje avuga ko hakiri byinshi byo gukemurwa, harimo n'ibibazo bya M23. Iyo nta n'ubwirebwa n'aya masezerano, niyo mpamvu yavuze ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cyo ushaka dukomozaho, yego, wenda n'abantu bacu babyumve n'ibikubiye muri article yanditswe, ariko nta nubwo ari ikibazo mfite ariho gikomoka, ahubwo nagira ngo mbaze bwana Hamada mu ijambo rimwe. Gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo bisobanuye guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Congo? Ubwo mbisobanura mu ijambo rimwe. Yego. Ese isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo bisobanuye guhagarara kw'imirwano
mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ikintu namaze kubona aya masezerano nabashije wenda kunyuzamo mu article 9 yose agiye afite n'ubundi uduka tugiye dutandukanye twagiye tuvuga kuri aya masezerano, nuko mu bikubiye muri aya masezerano hari ibigomba kureba u Rwanda nk'igihugu ubwacyo. Ubwo harimo izo ngamba z'ubwirinzi, harimo ko kuba basukura amasezerano y'ubucuruzi na Kongo. Yego. U Rwanda na Kongo ayo masezerano mu by'ukuri arimo abareba bo nk'abo nk'ibihugu. Ariko nanone hakazamo izindi article zigenda zikomoza ku kijyanye na M23, kuko ngenda nagerageje gucishamo amaso, harimo ingingo zijyanye n'uko iyi M23 nibamara kubona nyine amasezerano yo gushyirwa mu bikorwa, nibigera ku ngingo yo kugira no kwambura imitwe yose yitwaje intwaro iri muri Nord Kivu, imitwe idashingiye kuri leta. Kandi M23 nayo iri muri iyi mitwe. Ikindi harimo ingingo ivuga yuko abayobozi yaba b'imitwe ndetse n'abasirikare batigeze bijandika mu byaha mpuzamahanga cyangwa se ibyaha bihanwa n'umuryango mpuzamahanga, bo bashobora kuzaba recruited mu gisirikare. Ariko nanone nkibaza, ubundi se u Rwanda rwajya gusinya ari amasezerano na Kongo mu by'ukuri hatarabayeho kumva yuko Kongo igomba kuba yaganira na M23 ngo bumve neza niba koko M23 izakurikiza ayo masezerano azaba yavuye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo? Bivuze ngo ku rundi ruhande hashobora kuba hari ubwumvikane hagati ya M23, cyane ko wumvise nubwo muri Washington harimo harabera amasezerano, M23 nayo iri hehe? Iri muri Qatar. Gusa rero aya masezerano wibuke ko nta ntumwa za M23 zikiri i Doha, kubera ko kandi impamvu zavuye kubagaho nuko hari bitaragendaga neza mu biganiro. Magingo ngaya ngoga icyo wenda yagarukaga ari cyo mwanashingiragaho, aravuga ko icyizere cy'amahoro nibyo cyashyizweho umukono kandi bishobora kuba bizatanga umusaruro, ariko avuga ko bitizewe neza kuko hari kugaragara ubwitange n'ubufatanye buke mu gukemura iki kibazo. Cyane cyane yagarutse ku kibazo cya M23, mvuga wenda ko ngo hatageze hagaragaramo ubwitange ndetse n'amahoro, kuko niba koko bavuga ko imirwano ikwiye guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo, bagafata u Rwanda na Kongo bakabihuza, kandi u Rwanda rufite ibibazo rufitanye na Kongo, ndetse na M23 ifite ibibazo ifitanye n'ubutegetsi bwa Kisa. Nicyo ari kuvuga, ubu ngubu imirwano ihagaze kandi u Rwanda ari rwo rushinjwa kuba rufasha M23. Byaba bisobanuye ko deja byari u Rwanda rwari ruhanganye na Kongo. Ubibonesha amaso nicyo wahita ugira uvuga. Imirwano rero yakomeje, imirwano iracyari, turaje tuyinjiramo. Gusa turagira ngo turebere hamwe ku bafatanyabikorwa ba FARDC batsinzwe bagataha uruhongohongo, abatashye ari imirambo, abatashye ari casualty. Ubwo harimo za SADC. Ubwo reka tunakomoze kuri iyi ngingo ivuga ko mu by'ukuri icyiciro cya nyuma cy'ingabo z'umuryango wa SADC wari worohejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo kuri 6 cyatashye giciye mu Rwanda. Ubwo ni icyiciro cya kangahe bwaratsanze? Ni cya kane. Ni icya nyuma, ariko se ni icya kane. Magingo ni icyiciro bashizeyo ariko ni icya gatanu. Mu kampu yabo hasigaye bibiri, icya gatanu, ibiporaporo by'ibibiriti. Ni icya gatanu kugeza ubu ngubu. Amakuru ahari nuko izi ngabo za SADC zari za nyuma zari zisigaye hano mu burasirazuba bwa Kongo, abagera kuri 500, ariko hakaba bavugwa ko hari n'abandi ngo bakiri mu mashyamba baburiwe irengero bo bareke. Hatashye abagaragara bariya baburiwe irengero, bivugwa ko buriya yari intention. Ngo hari icyitwaga Bimazamusyi bemerewe ngo babanze kuko baturukanye intwaro, utoroka na samba cyane ko aba bagabo munda ntijya mu mufuka baje bazi ko baje gutoragura mu deja. Ubu ngubu SADC abarenga 3700 nibo bamaze kuvana mu burasirazuba bwa Kongo. Icyiciro cya nyuma cyatashye ku munsi w'ejo cyari kigizwe n'abari na 576 nibo batashye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Biravugwa ko hari aba FDLR ngo bemereye SADC ko hagize abatoroka hari inzira babereka zibageza mu bice bya Uvira.
urumva baturuka n'iki intwaro. Biravugwa ko hari amahelikopta 3 muri Werurwe yavuye i Pretoria araza yororokera hano i Bujumbura. Ngo hari ikigo kiri hafi aho cya gisirikare niho bacubiriye na n'ubu ntawamenye irengero ryabo, urumva. Biravugwa ko ejo bundi umuntu wa Bisi Jacob umuvugizi umugabo mukuru w'ingabo za South Africa SANDF yavuze ko ngo bishobotse rwose bahamagawe bahagaruka biteguye, urumva. Byahise bishushanya ya makuru amaze iminsi avugwa ko ari ukuri koko South Africa yaba ifite umugambi wo gufasha Congo kurwanya M23 bitanyuze mu muryango wa SADC. Aba basirikare rero barenga mu 100 barimo Tanzania babuze bakaburana na bira bisabasaba. Biravuga ko bari ku mugambi ndetse kandi umugambi wabo baracyakomeye, bashaka ko bakomeza umugambi. N'ubu mu batashye ntago abo ngabo bari barabuze barimo kandi ntibagaragaye nyine ngo bigaragara ko bakaba bari kuri mission se ibihugu byabo kuvuga ko babizi. Yego nibyo biri kuvuga bari mu buryo bwa reconnaissance. Yego nibyo biri kuvugwa rwose. Sinzi niba ari ukuri gusa ibizaho turahanga njye uko mbibona. Yego ukurikije uburyo aba basirikare bastruggling muri Congo, yego noneho n'uburyo diplomasi z'ibihugu zirimo ziragenda zikomezwa. South Africa wabonye ngira ngo ubwo Perezida Paul Kagame yahuraga na Perezida Cyril Ramaphosa, iriya nama ni iyihe sinzi, ntabwo ndi kwibuka inama baherutse guhuriramo, ndetse Ramaphosa anabwira His Excellency yuko abantu benshi bakabaye bazi ko bari buhura muri rukaka. Ni inama ibaye vuba aha ngaha mu ibaye kungu nyine ukayitigese ni bukungu ni yabereye no ku mugabane wa Afrika. Wareba ukabona uburyo diplomasi z'ibihugu byo ni mwavuga ngo muri politike nta mwanzo uhoraho. Wareba ukabona uburyo iyi ntambara ya Congo mu by'ukuri yabaye nkaho ikebura ibihugu byinshi bya Afrika yuko hari byinshi byo gukorwa, especially gukomeza diplomasi. Ukahita ubona yuko ntago bikwiye yuko ibindi bihugu bishobora kugira special agreement cyangwa se amasezerano yihariye kugira ngo bagaruke muri Congo, kubera yuko Congo ubwayo yamaze ahana Amerika amaze gutera amata ko ubwo uraza kupozinga inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego ntabwo biza kubuhira rero, ntabwo byakunda. Yes, ubwo rero SADC abo bashize kuko Afrika y'Epfo niyo yari ifitemo benshi tukiti cy'umutwe barenga ibihumbi 23 cyabaye icy'umutwe bagitsindwa ubundi cyane erega n'u Rwanda narwo rugomba guhabwa credit kuko inkomyi zari zisa naho ziri ku mbibi z'u Rwanda zamaze kuvaho. Ubu Rwanda rwakicara rukavuga ruti Congo n'abanze n'abafatanyabikorwa bayo bafitiye umugambi mubi ku Rwanda barinze bataha ntacyo bakoze. Imirwano rero yo nayo yakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yabaye yasize M23 ifashe uduce. Akora pesa nakaye gace kafashwe n'izi ntare za Saramba. Magingo yangaya yahema gukukumba uduce. Magingo yangaya ni imirwano n'ubundi. M23 yongeye gufata ibice kandi bikomeye hano muri Kivu y'Amajyepfo kuko yari ihanganye n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abazalendo muri ibi bice byo muri Kivu y'Epfo. Havugwaga imirwano ikomeye kuko yasaga nkaho yubuye kuko hari hamaze iminsi hari agahenge muri utu duce aho M23 yari ihanganyemo bikomeye cyane n'abazalendo. Urumva rero magingo yangaya ni muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Epfo. Amakuru rero aravuga ko imirwano yabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki 28/2025 aho amakuru agaragaza ko yatangiriye ahitwa Kaniola. Kaniola ngo umuriro watse nahitwa ngo ndetse birangira n'umutwe wa M23 uhigaruriye kuko amakuru aravuga ko M23 nyuma yo gufata aka gace ka Kaniola yaje no gufata utundi duce duherereye hafi aho ngaho. Ifatwa rero ry'utu duce ryabaye nyuma y'imirwano ikaze yahuzaga impande zombi. Gusa ni imirwano yaje kwigira imbere mu tundi duce duherereye mu nkengero za Kaniola nkahitwa Chihambe Kanchinda yego na Buhale. Amakuru aravuga ko utwo duce twose twaguye mu maboko ya M23 tubarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyi mirwano kandi iyi mirwano kandi yanatumye haba guhunga kudasanzwe ko abaturage batuye muri utu duce. Biranavugwa ko rero bahungiraga mu bice bitekanye no mu bihuru.
no mu bihuru. Uyu mutwe wa M23 rero ukomeje kwagura ibirindiro byabo mu gihe no mu minsi ishize wafashe imijyi minini muri teritwari ya Walungu. Iyi mijyi rero irimo Kaziba, Ruhinja ndetse n'ibindi bice basanzwe bagenzura muri teritwari ya Mwenga. Yego, naho batarinjira muri centre. Ni imirwano ikomeje rero kugeza ubu ngubu, mu gihe ku munsi w'ejo havugwaga amakuru y'uko ibiganiro byabaye. Ati se ibiganiro byabaye n'iyi mirwano bivuze iki? Nicyo twagarukagaho. M23 ntabwo iribwa n'ibi biganiro. Ahangaha urabona ko iki ni ikimenyetso cy'uko ntabwo ibintu bireba, ahubwo ngende kubona ko uruzinduko ntabwo bireba kuko nirimo. Kandi niba wabibonye, niba wasomye ziriya article 9 zirimo, ni ingingo ngira ngo ya 7 niyo igaruka ku bijyanye n'amasezerano gukurikizwa n'imitwe itegamiwe kuri. Nabonye hari n'abahuje uruzinduko rwa Sultan Makenga muri ibi bice muri Sud Kivu, ariko Makenga we yari hafi ya za Masisi, ni muri Karehe, hano za Nyabibwe. Yego, ni muri ibyo bice kuko yaragiye kureba umuhanda uri kubaka uhuza Kivu y'Epfo n'iya Ruguru. Yego, urumva ni muri bice. Nase uko bizi yaragarutse muri Kivu y'Amajyaruguru, ntabwo byatangajwe. Biravuga ko agiye gutegura ama operation ya Uvira, akayategurira hafi ya kandi n'ahandi Walungu, nabyo biravuga n'ahandi Walungu byatangirira muri utu duce, kuko ntabwo nibaza ko Makenga ari we ukwiye gusura ibikorwa remezo. Kurikije uburyo M23 ifite buri kintu cyose ifite buri umwe ugishinzwe kandi ugifitiye ubushobozi. Rero kumva ngo Makenga nyine byateye abantu urujijo, kuko yaragaragaye ari kumwe na Brigadier General Bernard ndetse na Wilingom. Yego. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo kandi amakuru ariyo ni menshi. Abanyamurenge, abafurero bose bagiranye ibiganiro biganisha ku mahoro. Urumva ni mu gace kamwe ko mu Bibogobogo kabereyemo ibiganiro by'imishyikirano hagati y'Abanyamurenge, abapfurero, Abanyendu n'Ababembe. Ni imishyikirano rero yabaye ku wa gatanu tariki 27, aho yari iyobowe n'ishyirahamwe rya Ugeyafi rikora ibikorwa bitandukanye birimo n'uburezi mu misozi ya Fizi n'ahandi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri icyo gice cya Bibogobogo agaragaza neza ko iyo mishyikirano yabereye ahitwa Tujenge na hatuwe n'abo mu bwoko bw'abapfurero. Iyi mishyikirano kandi yitabiriwe n'abashefu b'Abanyamurenge baturutse mu duce dutandukanye twaha mu Bibogobogo nka Kabara ndetse n'ahandi. Yitabiriwe kandi n'abapfurero bavuye Igafungwe, Ababembe bavuye Ibaraka na Kirora n'ahitwa Marera. Ubundi kandi ibi biganiro byitabiriwe n'inzego z'umutekano zirimo abapolisi n'abasirikare. Ahanini rero baganiriye ku mutekano w'icyagarura ubwumvikane hagati y'amoko aturiye aka karere. Bumvikana kuzongera guhura umunsi ababifite mu nshingano bazamenyesha impande zirebwa n'icyo kibazo. Si ubwa mbere rero imishyikirano iba muri ibi bice ku moko ahaturiye, ariko kugera ku byumvikanyweho n'impande zose bikaba ibindi. Amaherezo rero bikarangira ibitero bya Wazalendo byongeye kugabwa ku Banyamurenge. Mu mwaka ushize nabwo ibyo biganiro byarakozwe hagati no mu mpera zawo. Ibyo rero ntibyatumye mu by'ukuri ibitero bitagabwa ku Banyamurenge. Mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka ibi bitero byongeye kugabwaho kandi mu kwezi kwa 3 uyu mwaka wa 2025. Iyi mishyikirano rero inakozwe mu gihe abo mu mutwe w'Abazalendo bari baherutse gutuma ku Banyamurenge ko bari gutegura kugaba ibitero karabutaka iwabo mu Bibogobogo. Ubwo butumwa rero babuhawe ku wa 5 w'icyumweru gishize. Nyamara ku rundi ruhande ibiganiro bishobora gutuma amahoro arambye abasha kugerwaho nubwo bitizewe na bose. Ubwo rero urumva ko ibiganiro byahuje abo muri iyi mitwe. Urumva aya moko ni abafurero, Abanyendu, Abanyamurenge n'Ababembe. Kandi hakavugwa imirwano noneho ku rundi ruhande yabaye mu bice by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi. Ariko bivuga ko Abamayima ibiroze bishambuke barasanye bikomeye. habaye kurasana gukaze kuko bagingwa ngaya abarwanyi bava mu bwoko bw'abafurero
bafite itsinda rizwi nka biroze bishambuke basubiranyemo bararasana nyuma yo kwica umukobwa mwene wabo wa Koroneli Ngomanzito n'umuyobozi mukuru w'aba barwanyi bo muri biroze bishambuke muri teritwari ya Fizi. Amakuru rero avuga ko kugeza ubu ngubu abaturage baherereye ahitwa Rugezi na hafi y'ahitwa Kasiro, aho biroze bishambuke yasubiranyemo yica irashe umukobwa mwene wabo wa Koroneli Ngomanzito, bica kandi n'umukomanda muto wo muri uyu mutwe wa biroze bishambuke. Nk'uko bivugwa rero magingo aya ngaya uyu kwica uyu mukobwa wo mu Bafurero ufitanye isano rya hafi na Koroneli Ngomanzito bakanica n'umukomando uyoboye iyi batayo y'Abazalendo. Ibi byabereye ahitwa Igasiro, kuko nyuma magingo aya ngaya haravugwa ko uyu mukobwa w'uyu mukomando ngo bamuhoye ubusa. Amakuru akomeza avuga ko rero isubiranamo ryakomotse ku byo Abazalendo bari bahugije cyangwa ngo bageze mu isoko, ahantu hitwa mu isoko, ubwo ni guhaha niko navuga. Rero basanga bamwe mu baturage barahari, noneho biza kurangira ahitwa Kasiro, ndetse amakuru aravuga ko ngo aha nyine iri soko rituye ahitwa Kasiro n'ubundi. Rero habayeho gusubiranamo kugeza ubwo abaturage benshi batazwi umubare baguye muri ibi bitero, ndetse amakuru aravuga ko intandaro yo gusubiranamo ryaturutse kutumvikana kw'iyi mitwe. Ni amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu uyu mukobwa magingo anga iraswa rye ryateye urujijo, kuko bikomeje kugenda bigarukwaho na benshi, kuko yari umwe mu bakomando, ni umukobwa w'umukomando, kandi Ngomanzito ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Niyo mpamvu byateje ikibazo gikomeye cyane uku kurasana kandi hagati y'abarwanyi. Byanatumye rero kugeza ku isaha saa 10 z'umugoroba aribwo imirwano yasaga nkaho iri gucogora. Kimwe cyo ntiharamenyekana iby'iyi mirwano yangije, gusa uku kurasana kwabereye n'ahitwa Gitumba, ariko nk'uko bikomeza byemezwa urusaku ngo rw'imbunda zemereye cyane n'izoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hagati aho rero amakuru arakomeza avuga ko imirwano ishobora kongera gukomeza, kuko ababiroze bishambuke nyuma yo gusubiranamo birashoboka ko ngo baba bari no gutegura ibitero bagiye kugaba kuri uyu mutwe wa M23 na twirwanaho ahitwa Rugezi. Ndetse hari n'amakuru avuga ko hari ibitero baheruka kugaba kuri uyu mutwe mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize. Ni ibitero kandi byasize basubijwe inyuma nanone. Hagati aho rero urumva tuba dukomeza kugenda tugakurikirana aya makuru. Yego, muri agira intabaza mu Rugezi iminsi 2 kufata 27 baravuga ko ngo biboneye Abazalendo, urumva hari muri Fizi, birumvikana biboneye Abazalendo, urumva ngo bazindutse bagaragara ku dusozi twaho ngaho, urumva bavuga ko Abazalendo bari gucaracara ku marango, yego, ngo bari kuri leta za mushikashika, urumva abaturage banga rero ngo ntago bazi gahunda z'aba Abazalendo kandi ntago ari nziza nyine, urumva ubwo bafite ubwoba. Birumvikana kandi kuko ibice bikomeje kurangwa umutekano muke. Uzi ko Abazalendo none basigaye bagira gutya bagakanga abaturage bati turategura kubagaba ibitero umunsi runaka. Irubero tubwira abasirikare ba 45 bakurikiranyweho ibyaha birimo no gusambanya abana bato. Urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu murwa mukuru wa Rubero mu ntara Kivu ya ruguru bari kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari gushinjwa ibyaha birimo gufata abana ku ngufu. Nk'uko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, burashinja ibindi byaha bikomeye aba basirikare, harimo no gushimuta abana bato, kubambura ndetse bakoresheje imbaraga. Ibi rero byakorewe no muri teritwari ya Rubero n'ubundi hagati ya 2021 na 2024 bikorerwa abantu 93 barimo abana 45 bafite imyaka iri hagati ya 17. Bamwe bakorewe ibi byaha mu buryo bukomeye. Izi rero manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakomeye cyane hakorewe ibyaha. Izi manza rero zishingiye
ngo ku mahoro ndetse n'ibindi bitandukanye. Magingo aya ngaya rero ahakorewe ibyaha abakorewe ibyaha bahise bashyikirizwa rero urukiko kugira ngo rubaburanishe. Izi manza zatangiye rero muri 2026 Kamena 2025 biteganyijwe ko zizamara iminsi 10 kandi abazahamywa n'ibi byaha bakazakatirwa ibihano bigera ku gifungo cya burundu. Twavugaga ku nama y'amoko yahariya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko noneho habaye n'indi nama noneho y'imitwe yitwaje intwaro yahariya muri Ituri yanasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Niba koko baza kwishyira mu bikorwa yaba ari inkuru biragoye kuko Nikodeko ndetse n'imitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo kuri 27 yagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi. Ayo masezerano yasinywe nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi 5 bihuza abahagarariye imitwe muri teritwari ya Aru, byanitabiriwe kandi n'abashinzwe umutekano, abahagarariye societe civile, abayobozi b'amoko ndetse n'abagakondo. FPIC, Tekni ya Tuna ndetse na Kodeko nibyo byagiranye amasezerano ya Mapi Auto Defense Zaire, byitabiriye kandi ibiganiro, ariko kandi byanze gusinya nyuma y'aho Kodeko yisha abaturage 11 muri teritwari ya Jugu mu gitondo cya 27 Kamena. Iyi mitwe yombi rero yemeranyije ko mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo kubahiriza ariya masezerano, abana bari barinjijwemo bahita barekurwa kandi ko rwose abarwanyi bayo batazongera kugendana intwaro. Yaciye amarenga ariko ko mu gihe bizaba ngombwa abarwanyi bayo bazongera bagafata intwaro kugira ngo barwanire igihugu, kuko ngo bazahora biteguye kwitaba mu gihe bahamagarwa. Yitwa Colonel Kayina. Twihuta cyane, uyu nguyu amakuru akomeje gucicikana mu ntara y'Ituri n'ubundi ubwo ntituvuyeyo kuko ubwo tugomba gutera ibintu twica inyoni ebyiri. Ahubwo ko uyu Colonel Kayina Innocent wari umaze igihe ashinze umutwe witwa ngo ni Force Nationale pour la Libération du Congo FNLC, ngo yaba afungiye mu gihugu cya Uganda. Yego, ni amakuru atugeraho avuga ko hashize iminsi Colonel Kayina aburiwe irengero nyuma y'ibyavuzwe ko yahamijwe n'urukiko rwa gisirikare rwa Uganda. Ariko General Muhoozi Kainerugaba nyuma yo kuva mu rugendo yakoreye i Kinshasa akanabonana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, rwasize igisirikare cya Uganda UPDF kigiranye amasezerano hagati ya FARDC ndetse na UPDF. Imboni yacu rero mu ntara ya Ituri iratubwira ko kugeza ubu ngubu ababa hafi ya Colonel Kayina bemeza aya makuru, bavuga ko rero kabisa batamuheruka, ko kuri tariki ya 24 Kamena 2025 ati afande twamuburiye irengero. Ahaheruka ku ya 24 n'ubundi ati nibwo duherukanye, atubwira ko yagezeyo. Kuva rero Kayina yagera muri Uganda ntawe urongera kumenya amakuru ye, gusa amakuru aravuga ko afunze. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka nibwo Colonel Kayina yashinze umutwe wa CNRC mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu byo Colonel Kayina n'umutwe we banenga Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abishaka, kwiyegereza, gutunga intwaro ndetse no guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itotezwa ndetse n'amacakubiri. Rumva ibi nibyo rero Colonel Kayina agenda avuga ko n'ubundi ariko ntabwo ari iyo nkuru gusa iri muri Uganda. Reka tubabwire ko ni umunyarwanda witwa Manizabayo Dieudonné afungiye i Kabare muri Uganda, akekwaho kwiba imbunda umurinzi wa kimwe mu bigo bicunga umutekano byigenga. Manizabayo wari usanzwe akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kabare. Ubutabera bwa Uganda bumukurikiranyaho icyaha cy'ubujura gihanwa n'ingingo ya 237 mu gika cyayo cya mbere n'iya 244 z'amategeko ahana ibyaha muri Uganda. Kuwa gatanu tariki 27 Kamena yari yitabye umucamanza Julius Mutabazi, ariko urubanza rwe rwimurirwa ku ya mbere Nyakanga kubera ko umushinjacyaha wagombaga kumushinja atabonetse. Ubwo rero mu kirego ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko bwashinje Manizabayo y'imyaka 34 y'amavuko kwiba imbunda ifite nimero UG-PSO-
5642110028-1520 ndetse n'amasasu abiri byose bifite agaciro k'amashiringi ya Uganda miliyoni 3,200,000 ni ukuvuga harenga miliyoni 1,270,000. Imbunda ashinjwa kwiba ni iya sosiyete icunga umutekano ya Ruhama Vetera Security Company, akaba yarabikoze ku ya 10 Mata 2025. Twambuke inkuru n'imwe isigaye tugana ku musozo. Iran yari yivuganye wahoze ari umunyamabanga wa Amerika, Imana ikinga akaboko. Yego, Imana yakinze akaboko kuko byahishuwe ko Iran yigeze kugera amajanja cyangwa kugera hafi yo kwivugana uwitwa Mike Pompeo wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri manda ya Perezida Donald Trump muri 2022. Uyu Pompeo yabaye umunyamabanga wa leta wa 70 kuva muri 2018 kugeza muri 2021. Bivugwa ko ngo yarokotse ku buryo bw'igitangaza ku mugambi wari wateguwe kumwica muri hoteli y'iri Paris. Amakuru avuga ko mu gitabo cyitwa mu kinyamakuru cyagaragaje ko rero magingo yangaya uyu nguyu yarokotse, kuko abanya-Irani bari babizi ko ngo yari acumbitse muri hoteli y'i Paris uyu Mike Pompeo, ariko byagaragara ko hari umugambi wo kumwivugana. Ati nta bindi bisobanuro byinshi byari gutangwa, ati Imana yakinze akaboko. Iki gitabo rero cyagiye ahagaragara kivuga kuri iyicwa ry'uyu mugabo. Biravuga ko rero abanya-Irani ubwo bageragezaga kumwivugana, bamwe mu bayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura inshuro 3 mu myaka 3 yabanje mbere yuko Donald Trump ajya ku butegetsi atorwa, bari kugenzura uyu muyobozi. Ikindi rero kidasanzwe kivugwa muri iki gitabo ni uko Iran yari ifite amatsiko y'ubwicanyi bwakorerwaga ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bigizwemo uruhare n'uyu mugabo witwa Mike Pompeo wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ibi byose rero byagendaga bigarukwaho. Yes, ngaye nguko rero reka tubashimire cyane. Dushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Koze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.